Chung television zao na bamigoi kang asai banchat bu zang lu na pungutong kabisu may cham na Tamenglong Times di cham akatni The People's Chronicle to headlines pain dalong ni. Ray Miko the cham to headlines kokum na hilaw na bame. Tingkum charuk imbulo kan may tang asai ri Jammu and Kashmir kore President's rule lagan na kante. PR lagan kan may tang Jammu and Kashmir CM Suna Omar Abdullah Anton Olada Pandite. India kani Canada ka diplomatic loan ka lat gay may inbu kubam te. Canadian diplomat 19 October lung ka India pat kang tithai te kante. Thailand tong Indian embassy ka Northeast may kin suna Manipur tong Shirley Roy ta kadalaw dat kante. Thailand kani India tong riang tigay thao may luan ka Shirley tong tan pay na kazaw may zang ri katata mi bam ka hay kaloy na kadalaw dat kuntong ito na saye. Intay mele kuki ka May 3, 2023 nung te ri thao kan may tang rai liang may suna aton October 15 nung ko Delhi ko zat kanay tong MLA nun re parila champuni the. Mi parila may mung ko ta Union Home Minister Amit Shah katni Manipur tong naga MLA nun ri na ni kazaw puni to nasaye. Manipur ko hay pom katan kasing gay na ling ba may tiyak nun ta mi state ko lung ba may naga may goy na tuang dailiang may pom suna ba may United Naga Council UNC nun rina tan na nuning may andaw kante. International Humanitarian Agency nun rina lungsi lunggay kanni ingkaw indep may nam indat may Global Hunger Index ko India hay kagoy na ko kandi pai ka chi na chanay nay may nung ko pai kalagay na pangureng ko bamte. KCP nong dren komba rina vlogger social influencer RK Ichentoita may gay na kariw may mong katni social media ko lat sadat makang tana tinglaw kante. Milam ko rin ni mag may endaw na may rapay bi azuri infal tong kabam azu ko protesto kante. Aam Aadmi Party AAP tong leader Atishi rina Delhi tong Chief Minister suna punggang may tang raileng may suna Monday nung Prime Minister Narendra Modi ta ariw na parira kante. India tong capital kay dai ako mite to ti dai thau ko chu to na leader kanai pri ra raw kante to na PM mo tong cham akhat resaye. Asay hay Nobel Prize for Economics suante Professor Katumri studies of how institutions are formed and affect prosperity to may lam kathailong may ko prize la kante. Kaniu katum kyuto Daron Ismoklu Simon Johnson akhat ni James Robinson the. Chandel Naga People's Forum le Naga Student Union Chandel Kariula na release against drug substance abuse di nainun takay kante. Zelengrong United Forum rina zay that Wildlife Sanctuary tong no objection certificate NSCN-IM tong Deputy LT General retired versus ATM rina August tong 25 nung issue sukat may tanuni magmay endaw kante. Joint Secretary Team rina KCP mansay gan chanay nim kante. Kaude ito na akhat ni kazaw kane. Katang ko sports tong champa indaw dat ni UEFA Nations League ko Belgium akani France na 2-1 na ngamlo kante. Italy kani Israel na ko Italy rina 4-1 na ngamlo kante. Kumna Germany akani Netherlands na ko Germany rina 1-0 na ngamlo kante. Kumna kina Ukraine akani Czech Republic na ko 1-1 na draw ta kante. Iceland akani Turkey na ko Turkey rina 4-2 na ngamlo kante. Women T20 World Cup ko New Zealand re Pakistan tangam kamay tang New Zealand semi-final go kante. Kani India eliminate su kante. Kamay sunating na ilam pain daw latat ne. Chang may 27 degree to 17 degree Celsius na imig lokon kong pungo na minute lu na pangukri na tingsin tong kong paday na minute liday na chuku pao. Gan ko na gan gay kagan asa ting pray. Zimang timpu ko mon kang gay dat ting pray ni natat po ni. Asa itong gabi sumay cham tu kau rina ngalaw te zalo na ba may gweta. Thân cụ thể.